Missing someone. Missing someone. Missing someone. Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Za današnji video prvo nisam duže vreme znala šta da snimim na srpskom jeziku. Smišljala sam i smišljala, a s jedne strane sam htjela da snimim nešto drugačije, nešto upadljivije, jer želim da vidite što sve šminka može. Na mom kanalu na engleskom jeziku uglavnom radim šminku koja je neutralna, crna, brown i tako da sam za ovaj kanal i za moj prvi onako oficijalni večernji make-up look htjela da bude nešto... Ova bluza me inspirisala, kao što vidite, da smislim ovaj divni make-up look. Nadam se da će vam se svidjeti i ako želite da vidite kako da dobijete ovakav look, nastavite da gledate. Ćao! Ok, dragi moji, ja sam vas malo zoomirala da biste vi lepše vidjeli šta radim. Kao što znate, ja obožavam ovu Makeup Revolution Flawless Forup paletu, tako da ću uzeti ovu ovako senku i ja ovu senku stavljam kao neku prelaznu boju. S ovom senkom uopšte ne morate da budete pažljivi, možete je nanositi kako god je vama drago. E sada, iz iste palete pljosnatom četkicom uzimam crnu senku i nju ću staviti po celom kapu. Isto kao što vidite, ja trenutno uopšte nisam pažljiva kako to stavljam, trenutno mi je skroz nebitno, jer ćemo u svakom slučaju to kasnije senčati. E sada ja volim da senčam ovom četkicom koja je iz Sigme All Over Blend E38. I naravno s vremena na vreme otvorite oko da vidite u kom pravcu je ta senka i da li to liči na nešto ili ne. I u suštini senčate sve dok ne budete zadovoljni. Ja volim da senčam u kružnim pokretima i ovako levo-desno malo. Isto tako, ako osjećate da intenzitet boje nestaje, jednostavno uzmete i dodate na četkicu još senke. Ali moj predlog je da uvek uzimate manju količinu i da malo po malo dodajete, nego da odjednom stavite nevjerovatno veliku količinu senki i da na taj način samo uništite vaš look. Uvek ovu crnu dižem ovde najviše, zato što želim taj neki podignuti izgled oka. I onda kada ste zadovoljni kako izgleda, uzet ćete ovu drugu četkicu za senčanje i jednostavno preći ponovo da vam ove ivice ne budu previše oštre. Evo, drage moje, ja sam završila ovo oko relativno. Trebam da stavim još maskaru, ali čekam da mi se zalepi trepavica. E, sada ću vam pokazati znači šta sam sve radila na ovom oku. Prvo šta radim je stavljam highlight, to jest u mom slučaju volim da stavim belu senkicu ispod obrve, sjajnu senku naravno. E, sada uzimam BH Cosmetics Foil Eyes paletu koja je predivna. Obožavam je, sve senke su shimmery sa šljokicama sitnim i prvo uzimam sa veoma pljosnutom četkicom ovu veoma žutu koja mi se slaže uz bluzu, kao što vidite. Tako volim da slažem make-up uz ono što nosim. I ja to stavljam ovde u uglu oka.
volim da baš puno stavim, ali za početak ću staviti malo, pa ako vidim da mi je potrebno još, onda još dodajem. I naravno trudim se da to bude jednako, koliko sam stavila na ovom oku, toliko da stavim i na drugom. Mada sam ovdje malo pretjerala, ali meni se sviđa, meni se baš dopada. I samo vlažnom maramicom istu četkicu ću samo da očistim, da je obrišem i dok je još onako vlažna, uzimam drugu boju, to jest ovu plavu, ova boja, i nju nanosim ovdje ispod kapka, da se tako dodiruje sa crnom i sa žutom. Ovdje treba malo isenčati. Kako je ovo lepo, ljudi jao, ljudi jao. Sada na kraju stavljam ovaj krem. Zato što želim da ovaj make-up look bude malo upadljiviji. I naravno moram da kažem da je ovo samo šminka. Šminka je umetnost, tako da ako se ovo vama ne dopada, ne znači da se nekome drugom neće se vidjeti, tako da opušteno možete staviti na svoje oči, na svoje lice šta god želite, možete mešati ljubičastu zelenu boju, možete staviti pink, šta god želite. Bitno je da se vi osjećate lepo, a ja ću sada na brzinu staviti veštačku trepavicu i na drugo oko. Inače, veštačke trepavice koje sam stavila su iz Aure. Također, puko mi je nokat, nisam primetila. Također, sve proizvode koje sam koristila u ovom videu ja ću staviti u opisu videa, tako da sve možete pogledati. Sada uzimam bronzer iz Sigme, izvinite što izgleda možda ovako staro. Ovaj se zove In the Saddle Aura Powder. I mažem ga ovako u nekim kružnim pokretima, uzimam malo po malo i onda dodajem, pa vučem ovako na gore, tu i malo dole. Nakon toga ja highlight stavljam prstima i sasvim malo četkom, tako da ga stavljam tu gdje će mi najviše obasjati lice. Uzmem četkicu da malo to lepše isenčam. Imam labelo na ustima i veoma mi smeta, jedva čekam da ga skinem. Isto ovo stavljam na nos jer volim da mi tako lepo sija. Možda ponekad i preteram. Ja sam se odlučila za ovu kombinaciju koja je lip liner iz Essence u broju 09 Going Steady. Essence je promenio svoje olovke za usta, tako da sada ni ja ne znam koja boja, kako ide, čemu, uz šta ide i ostalo. Ali ovo je neka roze, ne znam. Ranije 09 čini mi se bila malo drugačija. I preko toga ću staviti ovaj Maybelline Superstay Matte Ink ruž u nijansi 05 Loyalist. Sada dvomim se da li da stavljam i sjaj ili ne. Želim da probam što nema veze ovaj Lip Eclipse iz Sigme. Ovo je u boji Seal of Approval. Neka veoma zanimljiva roze boja, ne znam. Eto. Lepo je. I moji
i to bi bilo to za današnji video. Ja se stvarno nadam da vam se dopao. Ako vam se dopao, ne zaboravite da lajkujte ovaj video i da se pretplatite na moj kanal. Također pretplatite se na kanal na engleskom jeziku, zato što upravo posle ovog videa snimam šta sam uzela iz Zafula, to je sa websajta Zaful, koji prodaje garderobu, tipa ovu bluzicu sam uzela, tako da try on haul vas čeka tamo, a link od videa će biti u opisu ovog videa, tako da ako vas interesuje možete da vidite i to i naravno ako želite da vidite još videa na srpskom jeziku. To bi bilo sve za danas, vidimo se drugi put. Ćao!